Kaseng hnyeu trep youth council West Khasi Hills mentakasngi ka hnyeu tarik lebel aja punreu klai kendu yau chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lengdo bandawa ba council kadai ban om pentemai syu ya katading license gi bajela ki balek kam khai hatan syalang ban West Khasi Hills. Ups dan kaseng ubak lumlang khasimle ulong badang sian kaseng ka hia sia syalang kumba sis pangut ai gidkhot henrei dang kambun gi bajela baru ajingut ya ka KHADC balada ki hia sekte ban kendang kim dai ban hia tang sipaungut nama kala ban bu jing ki ulong ba kani ka jing ya kendu ya UCM kalong haden bakaseng ka khang tala kumba sis pa prapoteli gi dukan bajela ba klempen biang ya katering license ibale igi kam khai hakati katai uba lumlang long ba kitrai muluk ka West Khasi Hills kentup ilengam ilala banlek kam khai hi daladi bat kim don kam syu yagi bajila bakin wan kamai spa hakane ka ri khasi bat om dei syu ban ailat nrei dei ban yami para khasi ban kentiu knang ban singan ka jai ban ri ula ong ba UCM mulakula ba ka KHADC kan hira sya syalang hakini kisngi rengkat ke jimpun krek ba biang ba kini berjalan nama kisngau banwan haki HDC jengai galenti kisngau banwan hang ni ki apply nak dak kawi pat ka formula bagi lek berjalan bagi apply da ka labor license pat naka no deputy commissioner jongka labor jongka West Khasi district te kumno gi wan khayi ndagi apply pat da labor license naka deputy commissioner jongka West Khasi district te ngi gi apply gi provisional tax ru jongka KCC pat kimuan hang ni pat kimuan ban apply hang ni trading license ki apply pat nang te na ka branch ke jongka KCC kepada nanong stoy te ki lek kum ki kontraktor nang tang ban yok ka kot ka bakidon na KCC te ki jing lek thok jongi dikhar ha salang kalau long kumba install di kajat bendu jongi kumba install ik wad KCC bari ki bor jongka ang Itu kila pentip isi yang mau beda kata. Gila ada pentip ya barok ki ai ke bangi kendo nak liang jongi gila ada pentip te nak liang jongi ka sengru di pediang ya kata ka ke ba usi yang ulong hakni kita yo banwan ang sa penpej banlej dalahi dehi banlej jurip ya ka yo salang ban hadin kata nak liang jongi ka sengru ngin sachong perkhat kum lu ngin le ka senjam ka ba lain namta kani ka kam ka bangi kendo Ini semua buat kena kaya. Penken mau ka sautrik yang yayong kepada kasngi ban kesu thia ya ka jai benru nak liang jongi ka hnyau trap youth council West Khasi district ngila hiar hayo salang ban khandra ya ke mendari ki badan hangtai ki balawan kini ya ka yo ka kot khamtam ka ki khayi ka pateng apo jong ka West Khasi district kumba shu kedau khliat ban nak liang jongi ngidan ka yo ramrai ngidan ka yo nongson ngidan ka yo rangdo ngidan ka yo moek bat ki bubun giyo hapo jong ka West Khasi district handai yakini barok la kamai kaji daki paradok persnam ke jongi letang kayo salang ka balak ngil pangila syakni no haki barjala nakliang jongi pau je sosi halo kani ka penta ban nakliang jongi hakni ka sngi hadin pangila lap kumba sispa prapo tam teliki dukan ki badon hangki di bom don trading license wat ka wairu nakliang jongi kumbangi lakran hilat patai kubor bakidon gi bala renew khadu arjar fra arjar khandai hadu arjar khatway khat ar kum ta terter ti nakliang ke jongi ngi hagani ka sngi bomtang ni sokmen subun bangilayo ban yakindu bat ya bat toni bade CM jong ka KCDC bat hadin ke bangilai tai bat ban ngini ya ka jingker pat ke jongi tang kawai ban nakliang ke KCDC kam dei syu ban renew ya ki trading license jong kita ki bar celah ki bala don hayo syalang ki bom sot nyo ya ka KCDC ya ni ki snam ki bala dap nakliang jongi hoi ngi lap ru bun ki ki ba bakta kham tam kena kalian ke KCDC ya ki por beladap ke jenglek jong ki nong tre jong ke KCDC hinong pai sata rengi keren ba yak ba matangi kerpat ke KCDC hapo jong ke jengelam jong ke WPP bagi dem perkhat kalong ba kim dai shu ban ai trading license nakaliang jong i long ba kumba nakaliang jong i ni snam nakaliang ka isi iladap ai notification saki dorpas nong saki sim bakim dai ban ai NOC yagi barjala ki ba ki lala ki jongi tingi so thu apo West Khasi district ya baro ki kam khayi pateng nakaliang jongi bru jongi West Khasi district kam tam ki jai bru jongi ki lengam ki badan hak pu area salang ki lala hi baniang jong ki jat habde ka kamai ka ji ki nakaliang jongi la kerpari i bam de shu ban ai ban renew ki trading license nakaliang jong i CM yong ba ban renew menta ye trading license don kam
ya ka NOC ka balasoi kumpa sal sangut ki dikhat sangut sejrong ki dikhat jong ka easy la ni kana kunu benta rengi i ba ka jenglak jongi ki NOC ki ba katu kan ni pini NOC hre lasoi tang don noi lam snong barkum ta ta ter de nakliang jongi la kren sai ba kinwat kilat kelenti kin pendek suamenta kat nungut kidan ki ba juri nu hang ni wan apply training license hang ni hadin kata nakliang jongi kila kular khmat jongi bakin sahiar hayo syalang ban khandra ya gemender kumbon nakliang jongi kilalap de nakliang jongi kisah pentip ru yang ingin saya lelang kata kesni bat kabakusan kolong ban nakliang jongi ngila keren sai bat nakliang jongi yu iba desig ni barjala la de yo pentip wat yang i hakni gi hakasni sajan ke bangilek ngiklam pentip ya no bangilek yang tu lapan krek gidan katu kini balakang dan nakliang jang police department ke ba wan dekat barni hai nakliang jang police department ngila keren sai bangiwan hang ni andai bangiwan ban ya kenduk kam bar police department hai ngiwan lagi jang kam ban khandrai ke mendari ke badan apo jang yau salang dan nakliang jang ki gila ailat yang i bar bangin lek ya ke bentang ngila khang no idukan palat sispa properly idukan bar nakliang jang i long CM le sei la nakliang pi pentip kan salong kumta hai nakliang jang i ong ba la dalap ya kita kiba khang no idukan rawan ke nakliang jong kaki CDC kan sil no ya kita idukan ke bakhang haswa bakin wan nakliang jong ki tinga ngai nakliang jong ki i rampak snong rukin ai jeng etoi lang ka thong jong HYC kalong kamdai kan nu bentah re ka thong ka jong i kalong bangin kini no ya kayo syalang habdai ka kamai ka ji bangin yo no daki bru jong i hajaka ban yo ki parjala kata kari ka thong ka jong i ikermen scam baki CDC ki balong hagini tayo banwan kan sapin bet ke enforcement ka baklan marngi sautu ban hiar hayo syalang ban hiar tang kumba shipho ar pangut ki police naki enforcement lese kam dega kam ka basuk warna geliang jongi ru ngi hiar daki suskis pa angutam rengi idang plang bun ki bar jela ki badan nang tu tin nakliang jong ka jong CM uang ban nakliang jongi swa pengile syalang gin pen kre ka enforcement ka baklan ban saya lelang nakliang jongi uang ba insaf tip yang iru bangini lelang ketika Hatu